Nim sigilli war habe gida mada yaga wanta nimsa. Nim sigilli war habe gida mada ngaba wanta nimsa. Ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan modeja. Ogane wande jam sudam mudun kon jam sudrum yidirum ko jawdi tan. Sana ni nimso wi acha kalkole. De charanda wayna. Malheureusement nak mo kawruɗo noon andi quoi jaafoɗa noon quoi mais de toute façon jinnom ko yiide ɓinguelam quoi an haalade mettuɗo kalata non mais kadia hollam noddanam faamam comme jahowo min faala komo lijjitanim saka aɗa nelda kalis biye gorko makko ne ñaama gorko makko ko jogui ko noon ne yoni ɗum noon jeewadima daranima aɗa andi ko tintiduma mama umma dow yaltu boowal. Ok. Et pour le nom? Pour le nom, on va faire nom de Poular. Ça aussi approuvé. Oui. Je vous assure que je vais mamie, il y a plus de 20 conteneurs. Si le nom est Poular. Si. Il y a des problèmes à Yassine. Il y a des images na hala. Hande no pas yaltri suudu noni. Et comportement mo jogi yo. Haalande neddo yeddu dum. Webata de. An jogot hanginin quoi vraiment wallahi. Bébé aya. Mais mera wadni de wallahi. Eh bébé ya fami. Ah c'est normal parce que anne ayani ngam no bawi. Aya. Min kadi ayin mbami hangade ma. Wa mi andi dum kay. Dum wari kam hangede ma min nenne. Anan kala man go bernam de taji dum hande ko an tawatonere mon namo bébé. Ana mbami dem. Hor hangino hor ma hor hanginam s'il te plaît. Bébé, ne t'en fais pas. Instant. Nim sigilli war habe gida mada yaga wanta nimsa. Nim sigilli war habe gida mada ngaba wanta nimsa. Ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan modeja. Ogane wande jam sudam mudun kon jam sudrum yidirum ko jawdi tan. Sana ni nimso wi acha kalkole. De charanda wayna.